Ki nā kai whakahaere o tēnei nā, kai te mihi, o tia ke tātou ngā wāhita kai te mihi anu. Ahuri au ki te reo prawa kia mohi ai tātou te aha. Kia ora, ladies and gentlemen, we are from Te Wānanga o Aotearoa. The whānau you have here in front of you is our level 4 and level 3 Māori performing arts. Ko te nuinga o tēnei o ngā hunga, the majority of them have never ever performed before. Standing in front of you e ka te wiri tonu te āhua. Engari, kia kaha koutou ki te paki, ne? Ka rau pirangi hia te whakatoro hia i ngā kōrero. But whānau, if you have rangatahi that are passionate in Māori performing arts, level 3, level 4, ahako te aha, nau mai, hiria mai ki tō mātou kāhe. Te kāhe tēnei, whakapakari ana i te hunga rangatai, kia mōhi o rātou, kō wai rātou, no hea rātou, kō wai tō rātou maunga, awa, marae, iwi hapu rāna. Nā runga i tērā, kare mā. Kia kaha te paki te umere mō tamariki mō kopuna, e tū nei runga i te papatū waiwai. Nō reira, e whakakapi ngā māku, tēnā koutou, hurina, tēnā tātou katoa. This waiata that we're about to sing, the fellas probably know the lyrics to this waiata. Okay? We do it a lot in terms of karakia. This waiata was written by, the music was composed by Lili and Wihi. They're a part of our whānau, te whare toi, ngā mahi a te rehia, anō nei he tuki mō mātou. So we're just going to sing their waiata, kia tau, kia tātou, kia tā whānau. Kia tā waitua. Me te aruha te
bathroom, etc. Because of the space that we're working in now, we have to sort of eliminate the whānau to work within the space. So the item that's coming up next is a poi, written by one of our own, Liana Altonga. He uri no te noka, Ngāpuhi, Aio. Ko te tikana o tēnei poi, e whakamana hia ngā tuāhuatanga, kai runga i te poi. Ngā neke hanga, te ātāhuatanga o te poi. Ngā runga i tērā, wahine mā, karawhio. Sky girls. The last item is a medley of a few old school songs that we put together. Ko tēnei mea te tiraka he taonga tukui.
Back in the days we had to go right into the bush to find tinako. Straight ones, now we just go to Bunnings and buy the tin to my side. Mama noi. He wai anō ka hoki anō ngā mahara ki a rātou mā umua. He ka anō rātou ki te whakapau, wera I tēnei o ngā mahi. This helps to strengthen our wrists, posture, all that āhua kamakato. Right? So some of the moves they're going to do in here, but ooh, it'd be nice to have a bit more room to neki here, he wai anō, kia kaha tātou. Nā runga I tērā whānau mā. Ko tata pau hia nā mahi no tēnei o ngā hunga. Nā runga I tērā kia kaha no koutou ki te pakipaki. Kia ora. The biggest thing for me is seeing our rangatai just get up and do it. Hey, a lot of our rangatai, you know, they sort of slip off the cracks just like the few of these fellas here, but we try and keep them on track. This is their hard work, not ours. Hey, nā rātou tēnei mahi whakapau wera. Nā runga I tērā whānau. The efforts of our rangatai, kuna te mea nui. Nā runga I tērā whānau, kōti tātai mo tēnei wā. Koutou katoa, whakanuia! Whakanuia nā! Nā mihi o te wā